Ko tētahi o ngā kai pīkau I te kaupapa I huakea I Te Petihana Reo Māori o Hana Te Hemara I whakanuia I Taranaki I tēnei ata I te whakamānawatanga o te kōwaiwai matarahi o tōna kanohi. Ko toru wiki a Mr. G, ara Graham Hoete e kōwai ana I te kanohi o te Hemara ki te pakitara nui nei I ngā motu. He wāhanga tēnei o te kaupapa I am Hana. He kaupapa e whakanui ana ngā mahi o ti iaia. Kia ora tonu ai te reo Māori. Hei tā Hoete e whakāhua pū nei tōna kōwaiwai I te āhua tonu o tēnei wahine. You know, I think for me I just try to capture the gaze, you know, within the context of this, where the mural is positioned, of her looking and facing the maunga, you know, and so I think her āhua as well, you know, just learning about, you know, calling her Chihuahua mātātoa, you know, a fearless Chihuahua, you know, koera te awa o te kuia ni. But yeah, just I guess for me getting those intimate insights about Hana too, from the whānau, from the Dora Rāmari as well. You know, as an artist, those are honoured, privileged spaces to be in. You know, he kaupapa tino miharo, a tino whakahirahira, you know, he honore nui mōku, ki te tautoko tēnei kaupapa, whakanui a tō tātou kuia, tō tātou mana wahine, a Hana.